Kihiko gia Priska Ndoture ni mutumia wa miaka 24 kiharaganire mieri 3 mithiru riria matiganire na muthuriwe Maruke Mwangangi wa miaka 45 aria ni akuma gicagi gia Kiang'ombe Thika kaunti-ini ya Kiambu. Ona gukiri uguo Priska atigitwo akihonia nguraro njuru cia guthecangwo na kahiu ciega ciake cia thiri ni muthuri o ucio ngero ira iracenjirie muturire wake kaimana. Ena ruo ruingi Priska ni atariirio ria muthuri wake amucereire gwake kumurehera indo cia kuhuthira indi akimukoragurite ingi na hau niho anyitirwo ni marakara na kumwikuira aheagwo mbeca ni athuri angi undu uria watumire amugere ngero iyo. Kukuja kununua kupaia watoto chakula mzee akachapa, akaanza kusema nimetoka kulala na wanaume, akaanza kunichapa, akanikapa, akanichapa, akachukua kisu akandunga huko chini, akanitoa nguo moja moja akandunga huko chini. Oho ugete ahonokire gikuo ciarira andu awendi mwega ni metekire mbu na makimutengeria thibitari munene wa Thika atekwigua kuria atangikiirwo. Ndunga chini, mimi nilipika nduru, watu wanaingia kwa ploti wanafukuzwa na mabradha zake. Sasa nahisi vibaya juu ni leo tu sijafungwa Pampers, jana juzi nilishinda na Pampers. Leo sijafungwa Pampers lakini nimeenda kingajo mendiko wamendunga sindano niacha kubreathe. Umwe wa aria maikaraga mwena ucio Faith Cionbua ni atariirio ria honokirie Priska gukwa ikumithia ngero iyo na njira nene. Ningetaka haki yake itendeke, sababu hii kitendo ya huyu mwanaume, hata kama huyu mama alikosea kosa ngani, si ingekuwa solution, ingekuwa tu ni makofi angempika, hiyo haina shida. Lakini hii akumuingisha kisu anamkoroka, hiyo ndio imeniuma zaidi. Priska ni ahurire report session-ini ya borithi yake mucio akienda kihoto giake na gia ciana ciake igire kioneke rendekithia riake ari muthuri ucio athitangwo na ngero ya kugeria kumuraga. Mimi nataka haki yangu na ya watoto yangu. Ndio watoto wangu ni wadogo, niende nikae kwetu na mama yangu na niachana na maisha yake, nikae peke yangu na watoto wangu. Mwihoko wa ikari ni ati ngero ici cia unyamu ni ikuhuka na andu kwaraniria ndeti kuoya watho moko-ini mao. Handu-ini ha Kameme TV getwo thutha wa nyuthe.